Kako realizovati uspešno integriranu sekciju? Nastavnik Vesna bira učenike iz makedonskog nastavnog jezika koji će biti deo biološke sekcije. Njen kolega Arben radi isto to sa učenicima iz albanskog nastavnog jezika. Svaki od nastavnika organizuje prvi susret sa svojom sekcijom na kojoj informiše učenike da će oni raditi na projektu o istraživanju karakteristika lekovitog bilja. Daju im rok od 1 meseca za završetak projekta. Na kraju organizuju susret gde će učenici iz obe sekcije međusobno prezentovati rezultate. Da li je ovo uspešna integrirana sekcija? Ne. U uspešno integriranoj sekciji učenici sami biraju da učestvuju u jednu zajedničku sekciju rukovođenu od strane dvoje nastavnika i oni sarađuju u mešovitim grupama tokom realizacije svih aktivnosti. Zato ona bi izgledala ovako. Nastavnici Arben i Vesna objavljuju poziv o učešću u biološkoj sekciji. Oni formiraju etnički mešovitu i balansiranu grupu od prijavljenih učenika. Na prvom susretu učenici zajednički dogovaraju temu na kojoj će raditi – globalno zagrejavanje. Oni se sastaju svake druge nedelje i zajednički rade na istraživanju efekata globalnog zagrejavanja. Na kraju polugodišta prezentiraju svoje rezultate pred drugim učenicima i ispred lokalne zajednice. Vidite razliku? Jedna sekcija na istoj temi, svi zajedno, zajednička saradnja i međusobno poštovanje. To je međuetnička integracija.